le tun huna chuan class 12 accountancy chapter 14 accounting ratios kha kan ziranga in textbook kha lo en ve ula hete kan zir pa hian textbook a khan in part B page number 66 atang khan ain chana chapter 14 chu amasa in accounting ratios kan han ti chuan ratios chu enge mo ratio kan han ti mai chuan in mol mang tak chuan in thil atam lam te thei mo atam lam te thei number pahni emo mo ain kung kai na ain lai chin na kan ti ang kha ni mai ta chu eng tinge account ani chuan in accounting ratios chu enge ni tak rang kan ti chuan thil atam lam te thei mo number pahni ain relate khan entirnan naupang po 2:1 te kan ti ta ni tro hi ratio ni chuan omsia chu naupang pathuma khan mi pa pahni aniam chuan hmeichhia pakhat mi pa pahni zel anom khan hmeichhia pakhat zel omanga ngai ani tro chu ratio kan ti chu ni mai ta chuan accounting ratios kan ti ve thung ero chuan accounting drama ratios kan zon khanin mol mang taka kan soidon chuan accounting drama ratio kan zon khanin accounting ratios chu ni ta ni tro chuan chu accounting drama kan zon chuan kan han tir ma khana mol mang veu na in accounting ratios to accounting information mo profit and statement of profit and loss ani mo financial statement ang chi te amo apahni belpo ma khami kan la ka khata changa ratios kan zon na kha mo accounting information na changa ratios kan zon na kha accounting ratios kan ti chu ani mai ta chuan kan chapter a khanin ratios zon dan chi sang kha om ta ni tro accounting ratios formula top om lova accounting ratios equal to t top khan om lova chuan formula chi sang oma ratios zon dan chi sang oma ni chung te chu a hlomin ron chenta pakhat na chuan profitability ratios kan enang in textbook khalo en vezel ula textbook a ham page number 70 a om le profitability ratios kan han thi mai chu company in mo sum don na in hlok na a hmu thei hlok na eng chen nge hmu thei ang ti kha kan en na kha ni ta ni tro ratios manga kan en na kha ni ta ni chung chu hlok na kha profit kan han ti a po khan ti sang om ta ni tin profit kha khoi chang nge kan en mo khoi chang nge eng nen nge kan khoi chang nge profit kha kan lak mo eng nen nge kan compare ti kha khang te po kha kan zir chho do na gross profit ratio kan en nga lang le gross profit ratio pakhat na chon profitability ratios ratios zon dan chi sang zinga pakhat na gross profit ratio kan ti chu gross profit ratio kan ti chu company emo sum don na in tro gross profit engang chen nge anei a sales atangin engang chen nge anei ti kha kan en cha ni tro om je chu sales atangin gross profit kha in terms of percent in kan la thin tro 20% ti te emo 30% ti te kan la thina chuan sum don na company tan chuan in gross profit ratio kha higher gross profit ratio kha a tha ni mo gross profit ratio asan khan sum don na akal tluanga a tha a sum don na khan in hmasawnna angai thei ani chu asan lo en na chu previous year le current year atanga te thin ani le chuan a formula kan enang gross profit ratio formula chu in textbook a hana ziak thona in karon tla hian ron ziak lang ve himila gross profit ratio equal to gross profit divided by revenue from operations into 100 amasale lokin ratio profitability ratio so rang hi in terms of percent in kan da into 100 kan ti hi chuan eng hilpo kan chhuah chu in terms of percent in kan da ang tro answer kha chu kan shet tur le chuan gross profit ratio zong tur chong gross profit divided by revenue from operations kan ti tro chuan gross profit kan ti chu sum don na a hlok na hlep kan nei kha ni ta tro gross kan han ti chuan ava in deduct tur zong pola deduct lem lo khan tro tax te kan han pekal kan pek ma zong kan profit a kha ni mai ta chuan revenue from operations kan ti chu hetia word danga ron da hin in lo bo mai theya revenue from operations hi net sales ti na ni revenue from operations ti chu net sales ti na ni a chuan gross profit ratio chu sales atangin kan la tro chuan 100% chu a harlo gross profit ratio chu net sales ania net sales kan han ti kherna san chu
kan thil shal zong zong hi kan net sales ani kher lo turo achan chu achang chuanin thil kan thelani tro bungro kan thelani amaro chu sales a kan zialu vek to si ron return om le thina ni tro chu wang chuanin sales zong zong kha kan net sales ani lo wangin helai revenue from operations kan han ti hi net sales ti kher tur o amaro chu questions a khanin kan han chok ka selang an kina te po sales ron in tiringota return ron pe chuang lova tro khatianga kha chon information danga om chon lo chuan kha sales kha net sales chu ni mai o information danga om che khan net sales kan zon thina ngai chu kan soi bil vele loka chuan in textbook kalo en pa lok ula e gross profit ratio chu khi ani mai ta ni amai ro chu khi mi mai ba khan khian accounting ratio sa reng chuanin formula engte ka tiang heng ratio formula mai ba khian formula pen hle kan tiang chi formula new adang kha o mangai ta ni entinan sales shatur te pon formula shananga sales aron pe lo pon cost of goods sold minus plus gross profit mo cost of goods sold plus gross profit akha sales ani le ta ni tro khating te khan om ta chu in textbook a khan enila kha aron pe ta ni gross profit chu enge tro gross profit chu revenue from operations minus cost of revenue from operations to cost of revenue from operations to kan soile lok anga chumi main cost of goods sold kan ti khani o cost of goods sold kan ti khani chu om zia chuan gross profit khi directly in ron pek lo pon kan zong chuak chop thei ti ani chu tro sales minus cost of goods sold ani le mai ta chuan cost of goods sold po kha aron pek kherlo po khan kan zong le thei ta ni chu in textbook in aron pe a opening inventories plus net purchases plus direct expenses minus closing inventories chu mi how chu ngang tiang how items chu aron da chuanin cost of goods sold kha miron pe kherlo ma se kan zong chuak thei ni ani lo vek po in cost of goods sold kha sales minus gross profit kha kan chiat ring anga ya in textbook lo en veru kan ti kher na chan chu gross profit ratio ka shia ka thiam ti ringot khanin khi kan chok vek thei thin lawang questions zong zong a khan tro achan chu questions in information nge miron pe ka kan chelo tro nge kan don chu wang chuan information po dongila eng questions po local se chok thei tur kha chuanin in textbook a gross profit ratio mai pa ka khanin additional formula kan tiang do khamo additional method kha khami kha in lo thiam tel ve kha ngai ani o chu kan shet tur masani se chuan gross profit kan soya gross profit chodan tlem kan en lokang hei kan questions ani a chuan gross profit ratio san tur ani tro chuan gross profit ratio formula chu gross profit divided by revenue from operations into 100 ani amai ro chu gross profit kha mu tu reng om lo ni tro kan question sa hian revenue from operations chu kan nei mase gross profit kan nei lo engting gross profit kha kan son chuang chu tak cho apoi mo em ta ama sabera chon enge kan nei opening inventories purchase heng ho zong zong kan han en hian eng formula nge applicable ti kha kan che ta ngai ta ni tro chu mi tur chon formula kha kan thiam ngai em ta cost of goods sold kan nei thei ti na ni tro achan chu opening inventories kan nei purchases kan nei return outwards kan nei boka chuan kan chokang helama hian a solution chu kan ziak mai ang o chuan cost of goods ama saberin cost of goods sold kan zona ngai ni tro cost of goods sold cost ka ti mai anga kai chu in che thiam vek tong tro cost of goods sold cost ka ti anga chuan cost chu enge formula kha opening inventories plus net purchases plus direct expenses minus closing inventories khani ta ni tro chung ho chu le opening inventories chu enge exact nge cheng singa tro opening inventories chu cheng singa plus net purchases oma return outwards oma ni tro thil kan le a kan thil le kan thleng le a kan return le a chu wang chuan in purchases in net ani ngal lawa purchases atang khan in return outwards kan maina sangai ta chu kan net purchases tur ni ta ni 1,50,000 minus 20,000 hi kan ti hnuah hian net purchases chu kan nei don ani chuan plus enge direct way expenses tro wages ani chu wages chu exact nge cheng sing khat tro chuan minus closing inventories ani tro formula khan closing inventories chu
helai hian hnuai heng ka ziak mai oh minus closing inventories chu 40,000 ani le heng hui kan han bel kho mat ni tro chuan alo chuak chu 1,50,000 ani claiming ka shortcut deuh don a chan chu a step zong zong nen kha chuan in zirtir kan ngai to lo class 12 level kan ni a king ki chu kan she tura kan ngai chuan cost kan nei a tro cost kan nei a amar chu gross profit chu kan la nei pha chuang me lo tro cost kan nei a sales kan nei boka chuan gross profit nei tur chuan gross profit chu enge gross profit formula chu gross profit equal to sales minus cost ani tro chu formula gross profit ratio formula lang me lo formula thiam ngai tam je chu kan chia ta poimo o ka soi non le fo thinang chuan gross profit kan ma moni gross profit ratio zong tur chuan chu kan zong dona gross profit chu sales minus cost chuan kan sales chu cheng nuai ni singa chuan cost of goods sold cost chu helaya kan zon chhuah a kha cheng nuai khat singa kha ni le ta chuan chu cheng nuai khat ani ta ni tro gross profit chu nuai khat kan nei ti chuan kan formula kha tro gross profit ratio formula kha applicable ta chen ni tro kan hmang thei ta chi information kan mo zong zong da kan nei vek to tro gross profit kan nei a sales kan nei a tro chuan gross profit ratio kan zong le ang gross profit ratio ka tima yang o mi lo she thiamula le gross profit ratio chu enge gross profit tro gross profit divided by sales into 100 percent in terms of percent in kan da ang o achan chu into 100 kan ti vangin ti chuan kan gross profit ratio chu 40% ni ta ni tro chu a cho dan ani a gross profit ratio lai ngor hi chu zona harlo amai ro chu question sianin gross profit te emo thil son chhuah chawpngaite miron pechina khang kha kan zon chhuah thiam anga ya chumi thiam tur chuan formula ha kan bel em anga ya ni o chu gross profit ratio kha chumi china chuan kha ni se chuan a dot le a chuan in net profit ratio kan en leang net profit ratio chu gross profit ang tho khanin I sales atanga zon tur ani a mo chuan chu tiang bokin I gross profit ang tho khanin higher net profit ratio is efficient for the business mo net profit ratio sanga piang kha sum don na ta chon a tha chu net profit ratio chu a har lowa gross profit ratio nen khan ai nai a formula chu ka in textbook a po khan ai zia ka chiang takin net profit ratio equal to net profit divided by revenue from operations ti ani chu into 100 more into 100 in terms of percentage da to thau tur ti na tro chu net profit gross profit kan ti chin khan net profit in kan le tanga chu zong chu ni mai net profit a chuan net profit a chuan in kan zon thin bera chu sales atangin engza chiang mo kan hlep dik taka kha exact a kha gross profit a chuan in deduct tur tlem te le oma tro interest te po om thin ani pai tur khang zong zong kha pek tur kha kan deduct tur kha om thina amai ro tax te po pek tur om thina net profit a ero chuan net profit chuan in kan hlep dik dak te aron tilanga net profit ratio a chuan in second sales atang hen exact percent chiang kan hlep ti kha aron thailam thina ni o chu net profit ratio kan ti chu ni a chuan a dot le a operating ratio om le ni operating ratio chuan in operating cost mo operating cost chu operating cost le sales atang kan zong thina ni operating ratio chu chuan operating ratio a chuan in a formula chu operating cost divided by revenue from operations ti ni a chuan chu operating cost ala in nai reng tro operating cost divided by revenue from operations ti ni a chuan in operating cost chu enge ni kan en leang in textbook ka han lo en le ula page number 75 a khan apoi mo a operating cost ti na ron pekher lo mai thei che mo question sin kan soito a heta po chuan operating cost chu enge cost of revenue from operations plus operating expenses mo kan sum don na kan thil siam chuana kan nitin sum don na chet vel na kan sen so zong zong le cost of goods sold kha kan bel khom kan bel khan operating cost chu lo chuak thin o chu kan share ta poimo o
adot le chon operating profit ratio om le ni tro chu operating profit ratio chu in textbook page number 76 om ta ni tro this ratio the ratio establishes relationship between operating net profit and net sales at tro he ratio chuan in kung kai na operating net profit le sales ain lai chin dana kha ain kung kai dana kha aron ain kung kai dana kha kan song thin ania chu wang chuan in operating profit ratio formula chu operating profit divided by revenue from operations into 100 khani le mai ta ni tro chuan in khata po khan kha khami formula pla ma khan formula sang a om le ta ni hriat ngai in textbook lo en ula o le operating profit operating profit apo chu kan son chop ngai chang o mang zong turin enge kan ngai net profit after tax plus non operating expenses or losses minus non operating income mo khatiang khan ka soi vek lawang khang ho kha in lo en ve anga mo khang ho zong kha in enanga in by hard ve a in thua ka han in dalu ve tak tak angai o vo in ne hen kan soi seng vek lawa chu mi chu ani mai ta operating profit ratio a chuanin profitability ratio sa atop ber an hung ber kan en le lokang return on investment hi return on investment emo return on capital employed or yield on capital ti pon kan soi theya chuan return on investment kan ti chuan aom zia taka chuanin company a sum kan invest kha engang che in nge engang che a hlok thak in nge kan man ti kan en na ni mo company a sum anei tu ten an tho capital kan ti la hin ka zia nok san kan zero capital kan ti te mo company a sum kan in an invest kha proprietor shareholders fund kha khami capital employed kha engang che a hlok thak in nge kan man ti mo khami kha kan en ta chu engting nge kan enang a formula chuanin return on investment equal to net profit before interest and tax divided by capital employed into 100 ani chu in shemo net profit before tax interest le tax pek ma mi kha ti lak tur ani khang ho kha ani mai ta adot le chon liquidity ratios kan en leng le liquidity ratios kan han ti mai chuanin sum don na khanin engcheng che in nge ba kan pek lak thei mo engcheng che in nge in textbook khan en ka liquidity in the ratio means ability to repay loans mo kan ba kan loan te kha engcheng che in nge kan petlak theim ti kha nia amai ro chu liquidity ratio sa ero hi chuanin short term loans kan tiang chi short term debts hun rei lo te chunga tan kum khat aya rei lo mo khang ho cheu kan en thin ani chuan liquidity ratio sa chuanin ratios zon dan pahni kan ne current ratio le liquid ratio kan ti ta ni chuan current ratio kan en le ngalang current ratio kan han ti mai chuan current ratio a chuanin current ratio kan son chana chuanin company khanin a current liabilities tuna kan ba mo kan mamo thil akha current assets atangin a phusuk them ti kha kan en thin ani current assets atang hianin a phusuk them kan current obligations kan current requirements kan short term requirements kha pon lama tanga poisa pu ke mo puina dong lovin mo ke mani current assets atang khanin kan in phusuk them kan mamo kha kan phusuk them ti kha kan enna ania chuan a formula chuanin current ratio equal to current assets divided by current liabilities a short forming kan ziak lok mayang hei chu soipa azia mai ni na current ratio chuan current assets divided by current liabilities kan ti thin ani chuanin adot le chuan liquid ratio om le ta tro liquid ratio chu enge liquid ratio kan ti chuan liquid ratio chu liquid kan ziak le lok anga short form in liquid ratio equal to liquid assets divided by current liabilities ani current ratio nen hianin ain nai khopa achan chu current assets chu poisa achan tir zung thei thil kha current assets kan ti thin ta ni tro chuan liquid assets chu enge ni vele ta ang le liquid assets phei chu current assets ai po a poisa a la chan tir ol sam le zuala kha mo kha liquid assets kan ti chu ni a formula po ane ani liquid assets equal to in textbook a han in ziak boka a short forming ke jong karon ziak le mayang liquid assets chu current assets atanga inventory le prepaid expenses kan pai khan
hei hi kan liquid assets formula chu ni tro chu in em liquid assets chu current assets zong zong kha liquid assets ani lowa amaro chu liquid assets zong zong chu current assets ani thung o khate ha kan shet kha poimo bok o chuan liquid assets ave thung chuan in liquid ratio ave le thung chuan current ratio ang tho khan in I kan hmanhmawh mo kan ba emo khawngte kha kan phusuk them ti kha kan ena ama ero chu current ratio ai khanin ala short term le zuala hun rei lo te chunga kan hmanhmawh kha entirnan sales nei kherlo po in heta kan hmanhmawh hi kan phusuk them ti te kan en na te mo sales te revenue khami I hlep te po yearly a kan chut ma kher po khan kan hmanhmawh hi kan phusuk them ti khak suma chantir zung thei atang hianin kan hmanhmawh hi kan in phusuk zoem ti kha kan entry na ni o liquid ratio a chuanin kha te mai kha ni a chuan liquidity ratios kan han ti hemi pahnia hi chuanin a conclude nan chuanin ol sambera chuanin kan ba mo short term loans hawa kha short term loans hawa kha kan pe them mo kan khang ho kha kan ba kan hmanhmawh hawa kha adang atanga batbel emo mundang atanga puina ngai lovin mo keima ani current assets mang te khanin kanin phusuk them ti kan en na kha ni a kanin phusuk zoem ti kan en na kha ani liquid ratio a chuan le tuna a chaw dan kan lo enang current ratio le liquid ratio a chaw dan a zon dan kan lo zirang le hemi kan question sa tang hian current ratio le liquid ratio san tur ani a chuan amasa in current ratio kan zongang current ratio chu kan formula chu current assets divided by current liabilities ani tro kan ena current assets directly kan nei lo tro chu chiang bokin current liabilities po kan nei chuang lo aron khol kham ve deuh ta ni amaro chu eng hinge kan current assets kha a hlom aron bel sa lovin current assets items chi sang sang min pe khau hi kenin kan bel khom chopangai ve ta chuan amasa in current assets kan zong don ani le current assets te chu eng tenge current investment tro current investment hi current assets a tel nga lang 40,000 chuan inventories po hi current assets jinga mi ni tro chuan inventories atel le anga sanga chuan enge dang trade receivables po hi current assets ani tro sang ni chuan short term borrowings china han kan soi to a long term borrowings te kha chu shareholders fund a alu thina amero chu short term borrowings hi chu current liabilities ani vele thunga chuan trade payables si kan ena ni tro trade payables po kan ena hei hi enge ni current assets huang chunga mi turan hiam ani lo tro chu wang chuan prepaid expenses kan kalpelang prepaid expenses kan en leang prepaid expenses chu enge current assets jinga mi ni tro chuan other current liabilities ati ahminga tangpon a chiang tro current liabilities dangte ati ani lo chiang ma chuan short term provisions po current assets a chuan om thailo tro current liabilities ani chuan short term loans and advances ama hei ro hi chu loans and advances kan la ka kha short term ani chuan in current assets a kan bel thin chuan plus 4,000 loans and advances chuan enge kan la nei cash and cash equivalent tro cash le cash a chantir mai thei ol sam tak cash le cash ang khami hu a hu kha ni a chu wang chon current assets ani chiang ngoi tro cash te kha chu wang chuan in kan bel leang 10,000 ani tro chuan heng ho zong hi kan current assets chu ni ta ni tro kan soi bel du bok chu question sin ti hian aron pe chuwa current ratio zong ro aron ti a lo thap pha na lo buai ngal ringot lo tur question sin current assets aron current assets equal to ti in directly ron pe lo ma se current assets a chi sang singin ron pe che ti hiala chu wang chuan in current assets in nei ho I pick out anga chung ho chu I bel khom anga current assets chu ani mai le chuan heng song chong kan bel khom hnu achang kan current assets chu 63,000 ani chuan enge kan hmanhmawh le current ratio zong turin current assets chu kan nei to tro current liabilities kan la nei lo tro current liabilities po directly in min pelowa other current liabilities aron ti awang hianin ahminga helai current liabilities ti hminga ron lan ve hin hei hi kan current liabilities moti lo tur current liabilities dangte atiringota chu wang chuan in current liabilities eng motal chu a om don ti kha chianga chuan current liabilities kan zong le ang le
enge kan current liabilities te chu heng hi chu current assets ania tro current assets kan ziak lut to current assets kan ziak lut to chuan short term borrowings kha kan current liabilities chu ni ta chi ani tro 20,000 plus chuan trade payables tro hi po current liabilities plus 2,500 plus enge la tel le don short term provisions atel le ang tro short term provisions po chuan enge other current liabilities tro current liabilities dangte chuan heng ho zong hi kan bel khom chuan hei hi 5 ani hi chuan kan bel khom chuan cheng sing thum zanga alo chuak ani chuan kan han ena current assets le current liabilities kan nei to ni tro chu wang chung kan hna ul sam em to a enge zong tura min ti current ratio le current ratio le liquid ratio zong tura min ti kha a formula kan apply ngal thei ta ni tro chuan current ratio tuna kan zongang current ratio chu a formula chu current assets divided by current liabilities ania a formula chu kan ziak lang to lo nga amount a figure kan da nga langa enge kan current assets chu kan zon chhuah sa thap kha kan ziak luta nga chuan enge kan current liabilities chu chuan kan han divide a tro ate theiang ber ratios a reng chuan number hi ate theiang ber da kan tum tur ani tro chulai chu chete kan soi zaw lo anga 4/8 ti po hi 1/2 mo 1:2 1:2 tin om thei tro a smallest form in ratio a chuan kan da tur ani o chuan hei po hi kan han divide ngara chuan 2.06 ratios current ratios le liquid ratios a chuan times da tur ani o answer hi percent khan in lo da vele rengo tangi o 2.06 times kan hmu ni le tikhan current ratio chu kan zong chhuah ka a har lai ber chu eng hinge current assets ania eng hinge current liabilities tikha kan identify lai kha a har ta ni tro amai chu khata po khan nei questions in engma thil har miron pelo chu wang chuan boina tur om lova le a dot le liquid assets liquid ratio kan zong le ang liquid ratio kan zong le anga liquid ratio zong tur chuan liquid assets kan ma mo ni tro chuan liquid assets formula chu enge kati khan china hang ka soi to liquid assets formula chu current assets minus inventory plus prepaid expenses current assets atanga inventory le prepaid belkhong kan prepaid expenses belkhong kan minus khan liquid assets chu lo chuak thina ni tro chu wang chuan liquid assets chu directly chung kan nei lo tro amar chu current assets kan nei a inventories po kan nei a prepaid expenses po om tro pai tur pahni om heta tang hian hemi te pahni hi kan paianga ti chuan kan liquid assets chu lo chuak don ani tro le current ratio hi chu ka thai cheri le tong o liquid ratio kan zong ve le ang liquid ratio zong tur chuan in liquid assets kan ma mo atro amasa in liquid assets kan zong ma sang a short form in ka ziak maya lo in lo hia thiam ka be sai liquid assets kan tiang o liquid assets chu enge current assets minus inventories plus prepaid expenses ani tro current assets chu enge 63,000 tro minus inventories. What is our inventories? Inventories to sanga tro kan inventories to cheng sanga niya chuan inventories to khan ni loin prepaid expenses om pon paitel turan ni tro chuwang chuan prepaid expenses po sang ni ania hemi te pahni kan pai hianin liquid assets chu ania kan liquid assets te chu 56,000 ani ta ni tro chuan nechin ang bukhan ol le mem to liquid assets kan neia current liabilities kan nei boka tro chuwang chuan liquid ratios an kha har to lo ani chuan liquid ratio kan zong ang tu na liquid ratio chu liquid assets divided by current liabilities liquid assets divided by current liabilities tro chu 1.8 times ti in kan sia kang chuan ki kan liquid ratio chu ni a chuan chu a har lai thin ber chu helai liquid assets formula hi kan share da kai ni tro chuan 1.8 times in textbook a khanin answer chen khata khan 1.8:1 poti thei tro engma har sat na om lo hei hi chok ngar khan i chok ngar helama 1 lo chhuah khan helama hin 1.8 lo choka
1.8 by 1 ti na ni mai tro 1.8 is to 1 to 1.8 by 1 ti na ni chuwang chuan in engma boina tur om lo o khalaya khan kan textbook at hian in section ti awang khan boilo tur le kha liquid ratio le current ratio zon dan chun ni a khati zong kha ni le mai ro se